الفصل الخامس فصل 5 كتاب 3 كمنهاج المسلم نيوتين في الإيثار في برنغول ديممو دون إدو هورم وحب الخير إيدوغول مؤجرة من أخلاق المسلم نجيا ينجيكو جيجول التي اكتسبها يوفقتو من تعليم دينه مرد جانغول دين مكو كان ومحاسن moƴƴugol islam makko on al itharatu ɓurnugol yimɓe ɓen ala nafsi e dow hoore mum wa hubbul ghayri e yiɗugol tana hoore muɗum fal muslimu julɗo mata ra'a tuma kala o yi'i mahallan nokku lil itharati fi ɓurnugol goɗɗo goo athara o ɓurnay ghayrahu goɗɗo goo ala nafsi e dow hoore makko ko ɗum haani wa faddalahu o teddina on ɗon alayha e hoore wonki makko ken faqad yajuu gomɗihimo weele liyashba ghayruhu fi yo goɗɗo goo haaru wa ya'tasuhimo ɗon ɗe li yurwa fiyo ɗon to siwa goɗɗo goo koynamo kanko bal koni kadi yamutu gomɗi de sahimo wakkilo maygol fi sabili hayati akharina fi sabu gurdan hedditiɓe yoɓe wuuru wa ma dhalika e ko wona ɗum bi badi'i e fuɗɗagol wala gharib wa ma dhalika ɗum wonali bi badi'in koko fuɗɗita non wona ko wowi wala gharibin ɗum wonali ko ɗum ala muslim e dow julɗo ɗum koko wowi ɗum koko anda enen noon en darike en sansiri ɗum daragol inna yiɗangol hoore mum wona añangol ɗimmo mum si tawi le hunde woni bere pet miɗo hatton jini hiɗa hatton jini a yiɗani hoore ma antum min mi heɓali est ce que ara e añanilan ka añanallah ara mi landike ma ngal landa yiɗangol hoore mum wona añangol ɗimmo mum joni sa a yiɗani hoore ma antum a heeɓi men heɗitiɓe mi heɓal ko honno tashabba'at ala muslim e dow julɗo tashabba'at mawna ruhu makko bi ma'anil kamal e dow ma'anaji timmal wan taba'at ki muulo fi e muɗum nafsu wonki makko kin bi tabil khairi e mulande moƴƴere wa hubbil fadila yiɗugol ɓural wal jamil e ko laba tilka ɗum ɗo hiya sibghatullahi ko ɗum ɗo woni diina Allah kan wa man ahsan ala ɓurɗo labede min allahi ha hewtiti Allah sibghatan diina ma ɗum wa man ahsan ko hombo laba min allahi ha hewti Allah sibghatan diina wal muslimi julɗo fi ithari e nder ɓurnugol makko yimɓe ɓen wa hubbihi e yiɗugol makko lil khayri wonande moƴƴere nden nahijun ko o naatowo ko o rewowo nahaja salihina ilahi moƴƴuɓe e sabiqina aditiɓe o daribun ko yahowo fi darbil awwalina ilahi aditiɓe alfaisina malaɓe ɓe alladina ɓen qala allahu ɓe allah yewti fihim fi muɗum fi thana'ihi e nder mantugol makko alayhim e dow maɓɓe oyni wa yu'thiruna hiɓe ɓurna yimɓe ɓen ala anfusihim e dow wonkeji maɓɓe ɗin walaw kana bihim haysi laatike e maɓɓe khasasatun ko hertani ɗum ɓe waman yoga shuhha nafsihi kala dandaɗo nderira ko wonki mumkin fawlayka humul muflihuna ko ɓen ɗon malaɓe inna kulla khala'iqil muslim ande no dendanangal ngikkuji julɗo on alfadilati moƴƴuɗi ɗi wa kulla khisali e dendanangal geɓe makko alhamidati yettiniɗe ɗe aljamilati labaɗe ɗe innama hiya ande ɗum mustaqatun ko ñeɗa ɗum ko ñentina ɗum ko te'a ɗum min yanabi'i immorde ɓulli alhikmati hikma yankoji almuhammadiyati muhammadu yankoju mbimana ko te'a ɗum legoy awa e sunnanelaɗo aw mustawhatun ma awa ko te'a ɗum min fuyudati rahma immorde ɓulli yurmede al ilahiyati reweteɗo yankoyagal ɗum ayaje qur'an fa ala mithli qawli rasulil karim ko e dow sifa konngol nelaɗo almuttafaqi alayhi fottanagol e mum no selli la yu'minu nelaɗo make gomɗintade kom goɗɗo e mon hatta yuhibba ha o yiɗana li akhihi ɗimmo makko ma yuhibbu li nafsi konko yiɗani hoore makko tasdadu hino ɓeydo akhlaqul muslim ngikkuji julɗo o sumuwan e ɓeydagol wa uluwan e tuwugol wa ala mithli qawlillahi ta'ala woni e dow misal dalol Allah teɗo towɗo ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كان ذلك شعور المسلم سوغل جلد بحب الخير في يدغل مؤجر والرغبة ليردغل في الإيثار برنغل غدغو على نفس دو هورمم والأهل be ngure mum wal walade ɓiɗɗo mum yasdadu ino ɓeydo ɓuwatan dole wano muwan e mawnugol inna abdan ande no jiyaɗo o kal muslimi wano julɗo yaishu o wuray mawsulan ko jokkiɗo billahi Allah lisanahu ɗengal makko ngal la yaftau ngal deƴƴinota ko ratban haray ko ngal heccuɗo ngal ko ngal moddungal ɓe dhikrihi sabu jantagol inde Allah nde
wa qalbuhu ta bernde makko nden la yabrahu nde serata akifan hindi ufini ala hubbihi e dow yidugol Allah in saraha stay woni ya newanike mo fi malakuti e ko ɗum woni e nder laamateri Allah ndin si newanike mo nde yarata ton an nazari darɗe makko ɗen jana o teɓay ton al ibra tasakuye wa in awrada stay kadi o jolni al khatira miijo makko ngon ala mithli ayatil muzammil sifa ɗeɗo ayaje wonɗe ka muzammil wa fatir e wonɗe ka fatir ka Allah dal wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu inda Allahi wa khairan wa azama ajra e ka Allah dali wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur wahtagara dunya leer kaw jolni miijo makko ngon e ɗeɗo ayaje o hayfinay aduna o jasinay aduna wasdaraha ko ɗum woni o jasina ihtagara dunya o yawitoto aduna wasdaraha o jasinamo wastafa o subo al akhirata lahara wajtabaha o poɗamo o ɓannita ومن كان كلا لاتيدو هذا حاله كدون دون الحال مكو فكيف لا يبذل كون تاوتا ونيري يالترتا بسخاء ماله اي اوكتيرغول جawdi makko ni la yabdul ufunsata bisikha'in sabu funsugol mala jawdi makko kono do rokkirta wonirde ala walima la yuhibbu walima ko honno wonirta la yuhibbul khayra wa ita moƴƴireji wawata wonde wala yuthirul ghayra o ɓurnata goɗɗo goo e hoore makko man alima on mo andi annama yuqaddimuhu wonde konko ardini ɗum alyawma hande yajiduhu o hetto yeyi ɗum gadan jango huwa tawa ko ɗum kadi khayrun ɓuri mo moƴƴande di hande o azama ɓuri mawnude ajuran jotti kon ɗum hatta o wona ala wa hadi khamsun min ayatin eyno ɗo jon ayeji joyi mandeji joyi itaril muslim ɓurnugol julɗo o wa hubbihi e yiɗugol mo lil khayri wonande moƴƴere nden natluha hiɗen janga ɗen ayeje bil haqqi e gonga li qawmin wonande yimɓe yaqiluna ɓe no haqqila awalan fi dari nadra ka galle nadra ka mbatorde wafaga fotti ɗon majlisu shuyukh quraysi mawɓe quraysiyankoɓe biji mayil aray fi mawɓindirgol fottana pehe ɗen ala iqtirahi e dow ñiɗugol taqaddama ko ardi bihi e muɗum abu marrata o ɗo wiyeteɗo abu marra la'natullahi alayhi kudde Allah ndi woni e makko yaqdihi mo ñaawa bi qatlin nabi fi wargol annabaji Allah sallallahu alayhi wa sallam yilto ɗen seeɗa wiɗen awwalan aranun ɗum fi dari nadwa ka galle mbatirde waafaga fottuno ɗon majlisu shuyukhin ko ɗum woni jonde moko baɓe quraysiyankoɓe bi ijma'il ara'i fi muɓindirgol pehe maɓɓe ɗen ala iqtirahin e dow duñugol e dow ñiɗugol taqaddama bihi ko ardi ɗum abu marrata o wiyeteɗo ni la'natullah alayhi yaqdihi mo ñaawa bi qatlin nabi fi wargol annabajo Allah sallallahu alayhi wa sallam wa ihtiyalihi e janfagol mo e ɓurugol mo ittamo fi manzili ko galle makko wa balagha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hewtinelaɗo Allah alqararu ko ɗum woni nde ɗo feere aljairu oñinde waqad udina lahu tay gomɗi o yananama kanko nelaɗo bil hijrati ferugol fa azama alayha ko ɗum woni o desidi fi ferugol ngol wa bahatha o immini ala man yanamu e dow on monoɗano ala firashi ka daɗɗuɗi makko leylan jemma li yumawwihu fi yoni yo majjintin alal mutarabbisina lahu e dow ɓeɗo habbitiɓe mo liyabtishu bihi fi yoɓe ñoso e makko fa yughadiru l manzila ɓe wirni e galle ɗen wa yatrakuhum ko ɗum woni fa yughadiru l manzila o wirni ka galle ko ɗum o yalti wa yatrukum o acci ɓe yantaziruna hiɓe habbiti qiyamahu immagol makko min firashihi ka daɗɗudi makko fa wajada o tawi ibnu ammi ɓiɗɗo bappa makko o ashabba suka almuslimu julɗo ali ibn abi talibin radiyallahu anhu ya Allah on welemo ahlan ko on ɗon ɓuri handude lil fida'i e sottegol mo wattadhiyati e layyegol farada alayhi al amra o weɓitani on fiyake ɗen falam yataraddad o waɗali jo e jaka rutinnaki miijitaki aliyun sayyidina ali o waɗali jo e jaka fi an yuqaddima nafsahu fi nde o ardinta wonki makko kin fida an ki wona sottorki li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fayanamu o ɗani ala firashin e dow daɗɗudi ndi anndanɗa hoore ma la yadiri o anda
mata tatakhattafuhu ko hinde to makkikondirtamo al aidi juuɗe ɗen minhu immorde e makko litarmi bihi fiyoɗe feromo ilal mutaattishina faade ɓeɗo ñosotoɓe faade ɓeɗo bewɓe ila dima'i faade gomɗi yal'abuna bihi ta ɓe fiyiriraymo bisuyufim kafaje maɓɓe ɗen laibal arjuli bil kura fijirandu ko koyngal fijirta balorre. wonama aliyun sayyidina ali ɗani wa athara rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ɓurni nelaɗo Allah on dare ɗon bil hayati o suɓani nelaɗo o ɓurnani nelaɗo gurdan ɗan o wakkili kanko maygol ngol fadaraba bidhalika ko ɗum woni o waɗi ɗum ɗo ala hadathati sinni e dowle fuɗɗugol duuɓi makko ɗin ko sukahum o naw yaali arwa a mathalin o waɗi ɗo ko ɓuri labede misal fittadhiyati ka layyagol hoore mum wal fidayi e ka sottugol hoore mum wa hakada awa koni yu'thirul muslim woni ko julɗo ɓurnirta ala nafsi e dow wonki makko kin waya juudu o tinno hatta bi nafsihi ha hay wonki makko kin wal juudu bin nafsi tinnare wonki aqsa ko ɗum ɓuri muusude ɓuri woɗɗude yatil juudi ko ɓuri hattude yottade e tinnare nde saniyan ɗimmum ɗum e mandeji joyɗi addeten ɗi qala hudayfatul adawiyu o ɗo wi in talaqtum yahuno yawmal yarmuki e ndi jihadi wetendi yawm al yarmuki atlubu miɗo ɗaɓɓita ibnu ammi li ɓiɗɗo bappa an wa ma'i tawi wonde an shay'un seeɗa min mayin immorde ndiyam miɗo jogii bidon hunnina ndiyam miɗo ɗaɓɓutudema fiyo mi yi'umo mi okkoramo o yaha wana tawi mi a ɓolum miɗo wiya in kana bihi ramaqun saqaytuhu in kana bihi staylatike e makko ramaqun wonki saqaytuhu mi yarnami mana somi tawi himo wuuri mi okkoraymo ndiyam o yara wa masahtu bihi mi ari mi mawlirimo ndiyan ɗan mi mawliri ndiyan ɗan wajhahu yeeso makko ngo fa ida ana tayo min bihi wondude e makko fa qultumi inni asqika yomi yarne bimana fa ida ana tayo jaka min bihi miɗo takko makko fa qultumi inni asqika yomi yarne fa ashara o sappi ilayya faade an sikon hi na'am ko no woniri yarna tawi o wata hay wolude sabu tiiɗugol ɗon ka kam kaw sappi lan ɗon yomi yarnumo fa ida rajulun tawi yo gorko go'o yaqulu himo inna o falama ndiyan ha o wata wiide okkorelan mi yara fa ashara ibnu ammi ɓiɗɗo bappa an on sappi ilayya e an sikoni o wata woldegoy kono o sappanilan an antalika bi yaado e ɗan ndiyan ilayhi faade ka o wonɗo wiide ɗa accuɗon yarnugolla yaw yarna on ɗon faji'tu mi ari yarnugol on ɗo fa ida huwa tayo jaka ko woni on ko hishamu bunil as fa qultu min asqika mi yarne fa sami'a bihi akhara tun goɗɗo go wonani ɗum fa qala on kadi inni fa ashara hisham kadi sappanilan intaligi bihi yaado e ndiyan ɗan ilayhi faade ka oɗa fa ji'tuhu mi ari mi tawimo fa ida huwa qad mata tawi gomɗi o yarali fara ji'tu mi rutti ila hisham ka hisham fa ida huwa tawi on ɗon kadi qad mata gomɗi o maayi o yarali fara jatu mi rutti ila ibnu ammi ka ɓiɗɗo bappa on fa ida huwa tawi oɗo kadi qad mata gomɗi o maayi o yarali rahmatullahi alayhim ajma'in o yurmede Allah nde woni ɓeɗo fof ndaare musidɓe julɓe ɓeyno jindini ndiyan hakkunde maɓɓe goto kala fiyo yiɗan ɗimmo mum on yo ɗimmo mum on yaru ko ni ɓe luttiri ha goto maɓɓe yarali ɓe bugodira ɗan hakkudeji maɓɓe goto kala no faala hara ko oya yari kañum faɗi ko ni ɓe tallodiri ɗan hakkunde maɓɓe ha ɓe fof ɓe maayi ɓe acci ɗan aduna ndaare mesiren hoore men ɗo enen kadi hande enen ko honno wonɗen wubbirande hunde hande ko honno wonɗen kutodirde hunde hande ko honno wonɗen cikkotirirde hunde hande bal en woni yiɗanayi ɓe hoore mum añana ɗimmo mum on bal en woni ha yahoɓe kuto geɓal ɗimmo muɗum on añana ɗimmo muɗum on wa hakada ko wanoni yadribu haula shuhada salasatu waɗiri misal ɓeɗo yanɓe saydi tato al abraru iggere a ala mital ko ɓuri towde e misal fil itari e ɓurnugol ɗimmo mum on wa tafdilil ghayri e ɓurnugol tanamu on ala nafsi e dow wonki mum wa hada ɗum ɗo huwa sha'nul muslim ko ɗum ɗon fiyake julɗon fi hadil hayati e nder ɗan ɗo gurdam salisan tata ɓunɗo ruwiya fillama annahu koni ijtama a moɓodirno inda abil hasani ka oɗo al antakiyu antakiyankejo nayfun wa salasuna rajulan worɓe 30 e seeɗa lahum tawi hino woɗani ɓe arghafatun faale lerɗande ma'dudatun kontande ɗuɗunde lahum hino woɗani ɓe arghafatun ko inde ñamete hunnile ndaron
ma'dudatun kontadum la takfihim wawataɓe yonude shib'an lahum nodan be arghafatun kuntoy biredi ma kuntoy gato ma'dudatun dudu koy kono la takfihim koy wawataɓe yonude shib'an harugol be wadi hon dum fakasaruha be taiti koy boydi wonde kuntoy dudu koy watfa usiraja be dannini lampo fiyo be nyaamu koy wa jalasu be jodani lil akli nyaamu gongol falamma rufi'at safratu tumande pileti wangal bantano fa idal arghifatu tawiyoje ka kuntoy biredi koy bi haliha hikoy alhali makkoy no koy wonirno non wallahi lam yan ustay duitaake minha e makkoy shay'un hay hunde goto kala si yi kuntu biredi ferano dimo mo goto kala ferano dimo mo goto kala wi jakkata fi yo be jakku ko non be bugondiri koy hakkonde mabbe ka piletiwal ha baabe woni be gayni be pottike piletiwal ngal arama jawtinegol tay bere kuntu biredi koy wadano koy ko kander pileti tay hay kuntu gotum mankali li anna ahadan sabu goto kala minhum mabbe lam yakulu o nyamali itharan ka burnugol lil akharina be hedditibe ala nafsi e do hore makko hatta lam yakulu ha koni be gerdi jaka be nyamali jami'an be dendanangal mabbe goto mabbe memal wa hakada ko wononi musibbe julbe athara kullu muslim neddo kala juldo burniri ja'in min welaado minhum mabbe goto kala e mabbe hino wela koni goto kala e mabbe burniri ghayrahu tanamu fakano be lati min ahli al-ithar be woni yimbe jiyabe burnube goddo go e hore mudum jami'an be dendanga rabi'an nayabun rawa shaykhan bukhari muslim no filli annahu kuni nazala jippino bi rasulillahi kanela Allah alayhi salatu wassalam dayfun weeru no don dayfun kodo falam yajid nelado hebano indali e jungo bengure mun den fok shay'an hay e hunde ko be jonna on kodo nyaama konno be wadi fa dakhala alayhi nati e ka mabbe do rajul ngoko minal ansar jiade ansar yankejo ba on don ari nelado wattidi be fa dhahaba bid dayf on don yaade kodon ila ali faade ka bengure mun de thumma wada arifti o banni bayna yadayhi yasmakka tama nyaamete on wa amara o yamiri imrata be ngo makko bi itfa'i siraji danningol lampo be dannini wa jala o wi kanko ko don yobe hawtu kan niwre wa jala wonti kanko ansariyankejo ya muddu yadahu imo yiltrira jungo makko ngo ila ta'amik faade ka nyamete imo bobba bannongo der ton tappa jungo yango famina awa o dawi mugoy kanna wasikka mo kanko yakule mo nyamude kono tay o ala nokkude hay sere wotere o nokkali hay abbere o memali wala yakulu o nyamali hatta akala sayfu hatta akala dayfu ha ko don nyami o warri dum do itaran li dayfi ka burnugol ko don ala nafsi do hore makko wa ali be ngure makko ne falamma asbaha ba weti qala lahu rasulullah alayhi salatu wasalam ne laado Allah ma kanimo laqad ajiba Allah gomdi Allah haawike min saniikum imorde golle mon de gollu don den Allah ilata jemma be dayfi ko wondude ko do mon on wa nazalat jippi o ayatan o do aya wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suratu hashr aya numero 9 khamsan jawabun dum hukiya fil lama anna bashara bunil haris atahu arno rajulun gorko fi maradihi enawnare makko alladhina tuwfiya fihi de wafati fashaka ilayhi on ardo mo wulliti ka makko alhajata hajumu bimana on ari torimo ballal landi mo service himo nawni wali fanaza bisru burti gami sawdoloke makko tay on ko cionci ko juuli awari o torimo o burti doloke makko alladhi on kana alayhi mo borni go o mara goddo go si ona o burti doloke makko on ka onani o wali don fa atahu o jonni doloke on iyahu faade o gorko ardo torimo wasta'ara kanko nawnu don o lubi gamisan doloke mata fihi o maayi on doloke mo lubi Allahu akbar si tawi ko enen dum do hande en okkortamo en faday dim baraji bal hatta taado en hebay kadi bakkato konno woni ko bay en nyoaymo o yaltay tum nana on tegonon amin min haldi e kal mido nawni ha gongonti mido e dande mayde so neldata lan do 5000 ma 10000 kom be edita cioggo ordonnance am sikkuno on neldayla ma ordaran lan sayde nyir ko mi nyama ma onel dalan ko ya humma biredi wal ko mi nyama am sikkuno ana o lerdo arata o torola amin min ngaldi o awa o do kadi no yori bernde andi a koral ma hebali baraji din ko dum woni kadi a faggete kadi bakkato awa musibbe julbe watta hilide e muradi meden ni
هذه 5 صور آدين بادي دو جوي تشكل هدي بادين أنموذجا كدوني موني نقول ميسي نقول حيا كورنقول لخلق المسلم ngikkuji juldo o fil itari fi burnugol goddo go e do hore mu wahyabul khair e yidugol majjere dakarnaha en janti kedi li yuridal muslim fi juldo julnu alayha e majji khatira o bernde makko de mijo makko gon mushbi'an o tea o wurnita bi ruhu makko hubbil khair yidugol ko moƴƴi wal itari e burnugol dimmo way wasila o yotto ada risalatihi tottugol ko ɗum woni nelal makko al khuluqiyati ngikku yanko yagal ngal al mathaliyati misal yanko yagal makko ngal fil hayati e nder gurdam makko ɗam wa huwa al muslim ko ɗum woni o ɗo julɗo qabla kulli shay'in ko adi kala hunde musibɓe julɓe haray ko ɗo fasulun 5 on woni ko